aka ni gato abakobwa bakiri bato barakunda tuno tuntu kudukoresha, ntago bashaka bininiya bibagora gutambuka. Hariho akandi nako kageranye, aka naka ntago bingana, urabona ko kano ari kaniniya. Aka nako ku bantu bakunda kuja mu maraso menshi bakazana amaraso menshi, yangana gufata bya bindi byose wakunda ukabishira kure yawe ukabyanga. Niba wahora wisiga aka makeup mbese ukagaheba kubera Kristo, niba wambara amaherena ukayaheba kubera Kristo, niba washyiraho igisuko ku mutwe ukagiheba kubera Kristo, niba washyira ku poudre ukayiheba kubera Kristo, niba wahora wambara ubusa ukabiheba kubera Kristo, nimba warasambana cyangwa se wari umujura cyangwa se wari indyarya cyangwa se wari umuntu ukunda kuvuga nabi cyangwa se wari umuntu w'umusinzi cyangwa se wari umuntu ugurana umuntu ushaka inyungu, ibyo byose ubiretse ukabishyira kure yawe uba wiyanze, kubera ko uba wanze ibyo wakundaga. Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Hariho video mperutse gutanga n'amavideo abiri ndababwira kubijanye n'ibintu abamama n'abakobwa barimwo barishira ndani mu mibiri yabo kandi Imana itavyemera. Ku bantu rero boba ari bwa mbere bagiye kumviriza ino video, reka ndababwire ko hariho izindi video zibiri twashize kuri channel ya Holiness Philadelphia zivuga kubijanye n'ibintu by'abamama n'abakobwa barimo barishira hagati mu bitsina kandi bidakwiye ku muntu w'umukristo. Ariko noneho uyu munsi ivideo nje kuvuga ko ndashimiye umuntu yanditse komanteri abaza ibyo bakoresha. Imana ni guha umugisha aho uri hose. Yesu Kristo naguha umugisha. Mbere yuko ndi butangire ino video ndabanza senge, hanyuma nce nifashisha ijambo bw'Imana. Haleluya. Data wa twese ndagushimiye ku uyu mwanya, ndakwinginze Yesu Kristo umwuka wera manuke maze ari we aburi ubwoko bwawe. Uri umwami, nta yindi mana iriho atari wowe. Amaraso yawe ambonekeho mu uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Mana, ubwiza bwawe bugaragare hano hantu, ntaba ari ngiye mvuga ahubwo umwuka wera yivugire. Urakoze Yesu. Mana, ndasengeye imitima y'abantu bawe, ndasengeye imitima y'abamama n'abakobwa bagiye kumviza ino video. Data wa twese ndakwinginze uyitegure kugira ngo ijambo ryawe ryinjire muri bo maze ribahindure. Uri umwami w'abami, mwami Yesu, nubatandukanye n'ikintu cyo cyose cyatuma batarangiza ino video. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo buri muntu wese asoma Bibiliya azi cyangwa se akaba yararyumvishije ahandi hantu. Yesu nashimwe cyane. Abaroma igice 12 ku murongo wa 1 tugeze kwa 2. Yesu nashimwe cyane. Havuga ngo, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana,
niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Rino jambo riko ravuga ku mubiri, n'umubiri uri kuravugwa hano. Bariko baravuga ku mubiri, ntago ari mu mutima, ni ku mubiri. Ngo nimutange imibiri yanyu ngo ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana. Bishatse kuvuga ko nta kintu na kimwe gihumanye gikwiye kuja ku mubiri wawe cyangwa se mu mubiri wawe. Video natanze ejo bundi naravuze kubijanye n'akantu k'agakombe abamama n'abakobwa bishira ndani mu gitsina hagati bari mu maraso, kugira ngo ajya amaraso aje mu gakombe, nikuzura bagakuremwo bakoze, hanyuma bongere bagasubize mu gitsina hagati. Ibyo ngibyo ntago ari byiza ku mugeni ari mwaragisiyoni. Uyu mubiri ni inzu y'umwuka wera. Uyu mubiri uzabora, ariko mu gihe ukiri muzima, wewe mu gihe ukiri muzima, uyu mubiri Imana irawukontorora. Iragukontorora guhera ku mutwe kugera kwino. Yesu nashimwe cyane. Imana irakontorora umubiri wawe kubera ko umwuka wera atuye muri twe. Umwuka wera atuye muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese akwiye kwiyubara kugira ngo n'uyu mubiri ntawanduze. Yesu nashimwe. Nariko ndigisha kubijanye n'akandi kantu kameze nk'agapampa gafite urugozi. Mu bisanzwe kuba kareha nk'uku binjiza hagati, hanyuma urugozi rugaca rugira ikiruguma hanze. Rero ako ngako nako nyine abakobwa baragakoresha n'abamama bagakoresha, yamara ntago ari byiza. Ikintu cyose cinjiye mu mubiri w'umuntu, umukobwa, mu mama, ikintu cyose uzinjiza hagati mu mubiri, hariya nawe uzi hariya mu gitsina hariya ukinjizamwo, bene data, uyu n'umubiri ariko ni inzu y'umwuka wera. Dushikirize imibiri yacu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana. Niko kuyikorera kwacu. Umvizo hano, niko kuyikorera, gukorera Imana kwacu kogira ikimazi. Ntago wokorera Imana ufite ikintu ndani, ngo urimo urakorera Imana. Yesu natugire neza. Reka some ku murongo wa 2. Ntimushushanwe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Ntimushushanwe n'iby'iki gihe. Iby'iki gihe nayo materambere, nibyo bintu biriko biraza. Umukristo ntagakwiye guhindurwa n'ibihe. Yesu natugire neza. Abakristo barimo barahindurwa n'ibihe. Ntugahinduke mwene data. Yesu natugire neza. Nimushushanywe n'iby'iki gihe, ntushushanywe n'iby'iki gihe. Uri umukristo nyakuri, umukristo nyakuri ntagire ikintu na kimwe kiguhindura. Waba ufite amafaranga, utaba ufite amafaranga, ba wa wundi, ntuhinduke, kubera ko Yesu Kristo we ubwe ntahinduka. Agakiza ntigahinduka. Waba uri umukene, waba ufite amafaranga, agakiza ntigahinduka. Yesu natugire neza. Ndafite izindi hano ngiye kubereka. Izi ndibaza buri muntu azizi. Izi buri muntu arazizi. Ku bantu b'abakobwa bafite amafaranga,
kano ntago ari kabi kuko ukaramburira mu mwenda w'imbere ukakambariraho, ntago ugafata ngo ukinjize mu gitsina cawe. Yesu natugire neza. Aka ni gato abakobwa bakiri bato barakunda tuno tuntu kudukoresha, ntago bashaka bininiya bibagora gutambuka. Hariho akandi nako kageranye, aka naka ntago bingana, urabona ko kano ari kaniniya. Aka nako ku bantu bakunda kuja mu maraso menshi bakazana amaraso menshi, kano ni keza ku bantu haza amaraso menshi bari mu mihango, kano ni keza ugakoresha. Kuko iyo umuntu agiye mu maraso akaba afite amaraso menshi asohoka, kano ntabwo gakwiye. Ucukoresha kangaka, kano ntabwo bakinjiza mu gitsina, bashira mbese ku mwenda w'imbere ukakamadikaho, ugacuzamira ku mwenda ukiyambarira, ntabwo winjiza mu gitsina imbere. Kano nako hanze mbese uryamika ku mwenda w'imbere. Ndafite kandi aka nako urabona ko ari kininiya. Iki urabona ko bitangana naka, hano ubwo binangana naka. Rero ku bantu bafite amaraso menshi kabisa, baje mu mihango amaraso menshi akaza, aka ni keza kandi na karekare. Aka ni keza kandi na karekare, urashobora kugakoresha. Kano nako ntago binjiza mu gitsina, bashira ku mwenda bakambarirako, kandi iyo kuzuye uragakuraho ugata, ugaca ufata kandi ugaramburira ku mwenda ukambarirako. Ndiza neza ku bantu bafite uburyo cyangwa se mvuge amafaranga, buno buntu barabuzi. Ariko ntimugende kwiyahurira kuri bya bindi binjiza mu bitsina, ntimugende kwiyahurira muri bya bikombe binjiza mu bitsina bakabigendana. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nimutange imibiri yanyu ibe ibimazi byera bihimbara Imana. Yesu nashimwe cyane. Hariho abantu bavuga ko umubiri ko Imana itawureba. Ndakubwije ukuri ndi imbere y'Imana, Imana irareba no ku mubiri, igihe cyose ushize mu mubiri Imana itemera, uramenya kizakurimbura. Cyari cyo cyose uzashira ku mubiri wawe cyangwa se mu mubiri wawe Imana itemera, uzarimbuka. Bamwe muri ko murigishwa nabi, babayobya ngo Imana ntireba ku uwo mubiri wawe. Mama, Imana irareba uwo mubiri wawe. Mukobwa, Imana irareba uwo mubiri wawe. Niyo mpamvu ukwiye kwirinda, ntihagire ikintu cyose Imana yanga wishirako, kuko niwakishirako uramenya uzaba uri muranezeza Satani. Kandi benshi muri ko muremera inyigisho za kidayimoni, inyigisho za Satani, ububeshi bwa Satani bukabinjiramwo, mukibagirwa ko yamara bitazarangira hano. Ntibizarangira hano. Buri muntu icyo yakoze kizaja mu rubanza. Buri muntu niyibuke icyo yakoze cyose kizaja mu rubanza. Ntuzutangazwe rero ugiye hari ugasanga ikindi wishiza mu ntuze mu gitsina, ukishiramwe ngo uriko nguririndaga amaraso ngo ntasezeke. Ntuzutangare kigutanzeyo mwene data. Ese ko mudashobora kwibuka ko ibintu byose dukorera ahangaha mu isi, byaba byiza byaba bibi, ko tuzabisangayo? Mwene
data uzabisanga hariya, uzabibazwa. Kandi ntimwibagire ko buri muntu cyangwa se amahanga yose iyo ava akagera azitaba mu rubanza. Ntiwibagire rero ko wewe mwene data muranyumviriza kuzitaba mu rubanza, uzitaba mu rubanza. Rero byiza wari ukwiye kurekana n'ikintu cyose cyatuma urimbuka. Wari ukwiye guhunga ikintu cyose kibi cyotuma urimbuka, haba mu mutima haba ku mubiri. Wari ukwiye kwirinda. Niwirinde, ngo niko kuyikorera kwacu, niko kuyikorera kwawe kwagira ikimazi. Utanze umubiri wawe nk'ikimazi kizima cyera. Ariko mugiye gushushanwa n'iby'iki gihe, ibintu byose bije mwishirako, ibintu byose bije mubikoresha, ibintu byose bije, iri ntago ari iterambere, ahubwo ni imitego ya shitani irimo iraza kugira ngo itege abakristo. Erega satani arazi ko ubusambanyi wabuhebye, uburyarya n'ubujura n'ubuki bwose, aragerageza kugira ngo agutegere ku kantu uvuga ngo ni gato, ngo Imana ntireba ako. Ariko satani abafite ibanga, abafite ibanga wubwe, abafite ibanga ntago yarivuga. Kandi ashaka ngo murimbukane, ntago yavuga iryo banga, ntago yarivuga rwose, ntiyarivuga. Niyo mpamvu umuntu w'umukristo ahari hose yarakwiye kwirinda. Niwirinde ikintu cyose ubona cyo kugiraho ingaruka mbi, ukakireka. Ibintu bibi ntago byavuye ku Mana, ibintu bibi byavuye kwa shitani. Kandi Imana ntago yagerageresha umuntu ibintu bibi. Yesu natugiye neza. Bibi byose biva kwa shitani. Inyigisho barimo barakwigisha ntibakubwiza ukuri, barimo barakwica. By'ukuri mukobwa, mu mama, barimo barakwica, barimo barakwica. Yesu natugire neza. Barimo barakugira nabi. Twebwe turimo turaharanira kuja mu ijuru. None twafatana nabi, si bizaca bigenda gute? Bizaca bigenda gute? Niba ibije byose tubyemera ngo bitwinjiremo, bizagenda gute? Turimo turava he? Turimo turaja hehe? Akazaza kacu nyuma y'ubuzima nakahe? Ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nimutekereze ku iherezo ryanyu. Ntimwicare nk'abantu biyumvira ko ngo bazaguma mu isi. Ntago muzaguma mu isi, bene data. Gusa harahiriwe uwumva icyo ijambo rikwera mubwira kandi akarikurikiza. Yesu natugire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana rindi riri mu Baroma igice 8 ku murongo w'8. Havuga ngo kandi abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Abaganzwa na kameremere k'umubiri. Kameremere k'umubiri icyo gashaka murabizi. Gashaka usambane, ubujura, ukwambara ubusa, uko. Ibyo byose ni kameremere k'umubiri.
akameremere k'umubiri gashaka ngo abantu bifate uko bashatse, ntago gashaka ngo ukore ibyo umwuka w'Imana kuyobora, ahubwo akameremere k'umubiri gashaka ngo ukore ibyo gashaka maze usuzugure umwuka wera. Akameremere k'umubiri kagutegeka kwiyambika ubusa, kwihindagura, gusambana, kwibona, kugira ibiki, mbese kureba amapornogarafe, kureba ibintu byose biteye isoni. Ako n'akameremere k'umubiri. Akameremere k'umubiri ntago gakunda ibyo umwuka wera akunda, kandi umwuka wera ntakunda ibyo kameremere k'umubiri gakunda, kubera ko umwuka wera aranga icyaha cyari cyo cyose, aranga ubusambanyi, aranga uburyarya, aranga ubujura, aranga icyaha cyari cyo cyose, aranga kwiyambika ubusa, kwerekana imibiri yanyu mwari mukwiye kuyifuka. Ibyo byose umwuka wera ntabyemera. Ariko akameremere k'umubiri, akameremere k'umubiri rwose karakunda uwambaye ubusa, kagutegeka kwambara ubusa, kagutegeka kwihindura, kandi wewe ubwawe ukabona ko atangorana. Kagutegeka mbese kwishira mu mubiri ibyo ari byo byose ubonye, wewe ubwawe ukabona ko atangorana. Mwene data, mwemere kuyoborwa n'umwuka wera, niho mutazakora iby'akameremere kifuza. Yesu natugire neza. Nimuyoborwe n'umwuka wera, nimwemera kuyoborwa n'umwuka wera, azabigisha byinshi mutazi. Yesu nashimwe cyane. Azabigisha byinshi mutazi. Nimuyoborwe n'akameremere kanyu. Haleluya. Akameremere k'umubiri ko gashaka ngo winywere inzoga, wigire mu bapfumu nta kibazo, wewe ubwawe ukabona ko ata kibazo, winywera imiti ya kirundi cyangwa ya kinyarwanda, rwose wewe ubwawe ukabona ko ata kibazo. Ariko umwuka wera ibyo ntabyemera. Umwuka wera ntiyemera ibintu bibi, haba mu mutima haba ku mubiri. Ntabwo umwuka wera yemera ibintu bibi. Umwuka wera ntanezerezwa n'umuntu yihindagura rwose. Mwene data, kubera ko umuntu yihindagura aba ari mwarakosora Imana, Yesu natugire neza. Niwirinde ikintu cyose cyagutandukanya n'Imana. Imana irashobora kuba yaragutumye k'abakozi bayo, uriko urakora ibintu Imana itemera, ariko ukaguma ukomantaje umutima. Mwene data, ndakwinginze wemerere umwami Yesu akuyobore. Ndakwinginze wemerere umwuka w'Imana ukuyobore, niho utazarimbuka. Umwuka wera arayobora umuntu by'ukuri neza cyane. Haleluya. Umwuka wera niwe twahawe wo kudufasha muri rugendo turimo rwo kuja mu ijuru. Runo rugendo turimo, umuntu wese arurimo akwiye kwiyanga. Ukwiye kwiyanga wa mukobwa we, wa mama we, ni wiyange.
Ukwiyanga bisigura iki? Ukwiyanga ni ugufata bya bindi byose wakunda ukabishira kure yawe ukabyanga. Niba wahora wisiga aka makeup mbese ukagaheba kubera Kristo. Niba wambara amaherena ukayaheba kubera Kristo. Niba washyiraho igisuko ku mutwe ukagiheba kubera Kristo. Niba washyira ku poudre ukayiheba kubera Kristo. Niba wahora wambara ubusa ukabiheba kubera Kristo. Nimba warasambana cyangwa se wari umujura cyangwa se wari indyarya cyangwa se wari umuntu ukunda kuvuga nabi cyangwa se wari umuntu w'umusinzi cyangwa se wari umuntu ugurana umuntu ushaka inyungu, ibyo byose ubiretse ukabishyira kure yawe uba wiyanze kubera ko uba wanze ibyo wakundaga ukabiheba kubera Kristo. Yesu nashimwe cyane. Nimwiyange mukurikire Kristo, mwikorere imisaraba yanyu mukurikire Kristo. Yesu nashimwe. Nimunyure mu nzira ifunganye, inzira ifunganye, inzira ifunganye. Iyo nzira ifunganye ni Kristo Yesu. Muyinyuremo. Iyo nzira ifunganye nta mizigo y'ubwibone, nta mizigo y'amaherena, nta mizigo y'ubumini, nta mizigo y'ibisuko, nta mizigo y'ubusambanyi, nta mizigo y'uburyarya uyicanamo. Kuko ntushobora kunyura muri iyo nzira ufite imizigo y'ibyaha ku mutwe wawe. Ukwiye kubanza gusiga ibyaha hanyuma ukaguma ubandanya unyura muri iyo nzira ifunganye. Kuko umwanzi w'Imana ni icyaha. Yesu nashimwe. Yesu natugire neza. Umwami Yesu nabaha umugisha. Umwami Yesu nabahe gusobanukirwa. Ego ndazi ko ino video irimo irakubuza bimwe wakunda, ariko ukuri kuravugwa. Uzumva utazumva nawe ntabwo bizarangirira. Cyo cyose uzawumvishije kizagutsindisha, kubera ko ntuzabona icyo uzavuga, ntuzabona icyo uzitwaza, icyo uzireguza kuri wa munsi. Ntuzavuga ngo kino ntacu narinzi, yamara si rimwe si kabiri ubibwirwa. Ntimushushanwe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana. Niko kuyikorera kwanyu kwagira ikimazi. Muramenya Imana irakontorora niyo mibiri yanyu. Nimba warashize kiherena ku zuru, ugashira kiherena ku rurimi, niba kabisa wambara ibiheko, niba wambara ibisheni mu izosi, uramenya Imana irareba n'uwo mubiri wawe. Ndakubwije ukuri, ibyo bintu mwambara mwishirako naho mufite iyo muzabijana. Ibyo nibesho bya Satani. Niba batari ko barababwira ngo ababwize ukuri, yewe abatari ko barababwiza ukuri barimo barabayobya, kandi Imana yabahinduramwo igikoresho kizima. Barimo barabayobya, kandi Imana ibona mu mutima wawe ko ubibwiwe ko wahinduka ukamera nk'uko Imana ishaka. Ariko abandi baguma kwinjiza mu inyigisho ziyobya, warapakiye
warapakiye umutima wawe, warapakiye kandi ukagira ngo nukuri wicaranye, ntago ari ukuri wicaranye. Ibyo ni ibinyoma bya shetani yagupakiyemo kugira ngo uzurimbuke. Shetani arazi mu mutima wawe, shetani arazi ko ushaka kuja mu ijuru, ariko hari umutego yaguteze, yagutegeye ku iherena, agutegera ku kamini, agutegera ku gisuko mwene data, agutegera mu guca ingohe, agutegera mu gusiga inzara. Umviriza, iyo ni imitego ya shetani. Yagutegeye gushiramwo produit, yagutegeye kwishiramwo ibintu mu mubiri, kwishiramwo ibintu mu mubiri. Yesu natugire neza. Ariko mwene data, iyi nimburi kujeho wewe, ni wowe uri murabwirwa kugira ngo nukuri uhinduke rwose, ugire umutima musha. Reka nsome irindi jambo ry'Imana mbere yuko ndangiza. Ijambo riri muri Mika igice 2 ku murongo wa 10 havuga ngo, nimuhaguruke mugende, kuko aha atari uburuhukiro bwanyu, kubw'ibihumanya bizana gutikira kw'agahebuza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo nimuhaguruke, nimufate umwanzuro, muhitemwo neza, nimuhitemwo nabi. Nimuhaguruke mugende, mutere intambwe. Haleluya. Mutere intambwe. Kuko hano turi hano mwisi, mwisi turi. Hano turi mwisi. Ntago ariho buruhukiro bwanyu. Haleluya. Hano mwisi turi, ntago ariho buruhukiro bwanyu. Haleluya. Muhaguruke, mukobwa haguruka, musore haguruka, mumama haguruka, mupapa haguruka, utere intambwe ugende. Hano uri ntago ariho buruhukiro bwawe, ntago ariho uzaruhukira. Guhaguruka no kwihana, guhaguruka no kwihana. Urafata umwanzuro ukihana, ibyaha bikurimo ukabireka, ibyaha bikurimo ukabireka, maze ugatera intambwe ukagenda. Iyo nzira uri muranyuramo ni Kristo Yesu, paka ugeze ahari uburuhukiro bwawe, ni mu ijuru. Ariko aho mu ijuru udahagurutse wa mukobwa we, udahagurutse wa mama we, udahagurutse wa musore we, udahagurutse wa mupapa we, ngo ugende, ntago washika. Hano mwisi ntago ariho buruhukiro bwanyu, ntibibaho. Buri muntu akwiye kwicara amenya ko ashima umutwe ko ntago ariho buruhukiro bwanyu. Buri muntu arazi ko atazaguma hano, ntazaguma hano. Ni ngombwa azava mw'uyu mubiri. Nimutere intambwe, mureke gusubira inyuma, mubandanye urugendo rwo kuja Siyoni. Rino jambo rimwe irakubwira wewe utarahaguruka, wewe ukiri mu busambanyi, wewe ukiri mu bubeshi, wewe ukiri mu buryarya, wewe ukiri mu bwibone, wewe ukiri mu kwikinisha, wewe ukiri mu kunywa inzoga. Nuhaguruke, fata umwanzuro, watura ibyaha byawe. Fata umwanzuro, watura ibyaha byawe, ubwire Yesu ibyaha byawe, maze wihane. By'ukuri ntuze wongere kubikora. Utarakira Yesu Kristo, haguruka, fata umwanzuro, atura ibyaha byawe, wihane, usaba amaraso ya Yesu agukureho ibyaha byawe byose. Haleluya. Amaraso ya Yesu agukureho ibyaha byawe byose. Hanyuma
ubandanye urugendo. Yesu natugire neza. Iri ryari ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza. Dusenga Imana. Ndagushimiye Yesu umwami w'abami, ndagushimiye ko aya magambo uhaye ubwoko bwawe, ndagushimiye Kristo Yesu, ndakwinginze yakurikirane kugira ngo umwami Yesu agire akamaro mu mibiri y'abantu no mu mitima y'abantu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.